Uba sensyar kupar rolling dot thaba MLA bementa joko Sohīong uba penkrek banya aireng yak election MDC syaki HEDC na nong spung Sohīong constituency kaban long hak arpoi teru rempang arja arpusan ula Kyntait Bakha don ke Jingīapra Ïing na kabenta kanik election. Kumban syukudau Bakha Ïakhun jong hakanik election MDC kadai balami ka kerteng uba Nathaniel Ramai kun jong lead ba HDR lingdo ubani aireng na ka seng congress kalawan ra ke Jingīapra Bakha dai ke Ïakhun Bakha hakanik election na kate ka constituency. Habakran sikilat pathai kubor uba sensyar kupar rolling dot thaba hadian ke jingwan tap kerteng yang ladi bani aireng hakanik election MDC ha office deputy commissioner haka laitrik urempang arja arpusan ulong Bakha dai ka sensyar patba ban monu la banyale election. Jingele yakni election MDC ngasiambet ba ngaburam yakan jong patba ngalaya daklinti ladon ke election committee ladon sangut ki candidate ba ki bakwa ban apply kani nare habukut hasautrik upatba ularai menyele mengai election tangan buram yaka ra jong patba option bakari chile jupi kadai be kamon jong patba cukup dah bersah. Kalau UI nomor bah, mau haswa makan mie kerteng jupi lah mie haswa kerteng jupi banyak orang ramai. Beri pun jadi lihat SDR lengga, beri pusat. Atau UI bah dan dekat clash of concern kerteng Bakha. Kyntait itu jelek election. MP kum kata hari kum dor dekat clash. Kum don ni dekat panang mede dekat Jingīapra jimut Ïing. Kum don kum kata. Andre lah kadika. It is a democratic country. Anyone can fight the election, so ano ngomno ba? Hai kala, kamdon ni banong namdak banong ba don ni heju chiye. Ki ba kwa yele, ken yele, ni yele. Let's go to the election and fight the election. Mo. Kumno bi Ïing district council. Ek jugi EJP district council. District council. District council le kadi namta ke imlang ka salang ba pet lang ikisnong ibedai lang hima bedai ilaka khamtame yupuru sam kachingwan junga dupai ba wai ka mandate janga namtangan ni ka district council akwa man penklan chuchu iki an ba don lupa man penklan chuchu ni an ba don lupa ka don lupa district council but anong ipi menta tangna kerteng 22 Sohīong nong spung artli lupa ki hima nong spung hima Sohīong kadondu ka snat hima ka badai hante nongwa motomur ka ba share lang ka border bat ka state Assam tangakwa ba kipajba badai hante ka snong tay nongwa motomuru kindon ka jingsong sup hante ka thain nongwa motomuru tangadu lightly himat mengakwa even stress himat bandingkong dari kumka grassroots governance. Number 2 kumba baka party kabla bat ki isi party UDP kanika isi kladap klat ristom ban pet ya khoj kesuba baderu ka solid waste management. But number 3 kumta geographer ma masters in geography ngabajule kini mapping through GIS ngakwa hi bakini kishnong ki hima ki ilaka ki badon hapo ke district council tindan proper boundary and proper mapping. Kina Ïakhun election ru syayu XMLA mau bapila program ada election MLA aja apply itu PE bukan nak top fight between Chongpi XMLA but di Bakha Chongpi. MP election is election nga te ngam tough nem tough kumde hari ngapai BLD ni nakaliang ka party UDP wa nakaliang jong ngilong prepared ngin pay pitang nagbanta jungi we will go to election and give our best tingu mo piong mentan ba pi lakdoi te kian pi ban kaman penklan jusu te pila ban je peteng kendian insai kat ndo ka to ne tli ki te ki an ba ban penklan jusu kumalaong manne bari du konsep babun anak penklan jusu ki an bari kum ka isi manne ngalakran sepang to grassroots governance tang nak kerteng ru kelas tunat prat in aibor hagi dor bar snong start from scratch mo tangin ai ka bor hagi du sa council hagi dor bar snong ba makihi kinpet khambha be dei ba snong bat ki sara pres ko dis council kumta tep Sohīong de latib hi bor kalong kumta hi
Henry mentang it is the love and faith of the people. Yang yang Ïing banyak parti. Ta kum mulai ini election MLA beladap. Bagi pajba kum mulai ongi imla banti ju pajba ada kapisa. Hari ni ti ju pajba ada Jingīapra MLA ne MDC. Saya Sohīong tika songshit bikumju. Ki pajba sin melarai beladap rai. Tanganget ni election Shillong bikumta. Dak Jingīapra ni le ju pajba ban persutu MLA ne MDC. Ini teristam, buat ngaruh dekat musim bersurit, ngapan kerja kerjaan, nik payah, bikin air lang kerja kerjaan, nak tak dikit isi. Ngang anum jer, orang parti, ngaburam dut, ikini political parties, ta nganum keren is panggil parti, manong orang Henry ingin keren bet, ya ke parti, kepada jong ke United Democratic Party. Henry mentah kajingwan, payah ke ayang mandate, nakwahi, bangan lum ngan lang, ban penbah susu. Mau with nak jemput perkat jonga mau kajing sempang kajonga ada kuahi ban penwandur susu ba kanono kam bangale kabadai apo Shillong ne badai apo kahima nginle batsnishar ya kanono kam ban ai kanono barai apa shit apa syai bagi padba kinhun bangaru nganhun kemesim bangale cupatba mau kau mengapan jika syahan berlasyan dengan job lu kumtah hingga pak menteri yang kena kam apa sih apa syai. Siapa cari dia kelas kau cikli no. Kau PE kan juga performance isi ledak menteri lang dekat NP pak Kongres Kyntait. Ban keren yang ni beladap ngi bakla isi jong bayalam hi dari parti UDP nasu ke biang pada hatu kapor. Mandang ban keren tan yang bade parti UDP. Kai nadu presiden nadu ki nakit kam jaka parti bade po state club partai kampanya kari ka jingkwa ka jonga tanga nglawan nang tu syakmat then only I will give my best for kari kajait ban Rio kumuta MDC Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya